ustanka govorili o revolucionarnoj samoupravi, govorili pre nego što je nastupio revolucionarni polet. Tada je Plehanov ćutao, odobravajući ipak manševičku taktiku uopšte. Ćutao kao da iščekuje, kao da je u nedoumici, kao da se ne usuđuje stvoriti sebi donekle određene mišljenje. Kad je spao revolucionarni talas, kad su prošli dani slobode i dani ustanka, kada su sašili sa pozornice razni sovjeti radničkih, vojničkih, železničarskih i drugih deputata, sovjeti koji su menševicima izgledali kao organi revolucionarne samouprave, a koje su bolševici ubrajali u embrionalne, rascepkane, stihijske, a zato i nemoćne organe revolucionarne vlasti. Jednom reči, kad je pitanje izgubilo oštrinu, kad je večera bila pojedena, tada se pojavljuje Plehanov sa slačicom. Tada on pokazuje svoju dragu gospodi Struveu i kompaniji mudrost i dalekovidost što se tiče jučerašnjeg dana. Zašto drug Plehanov nije zadovoljan revolucionarnom samoupravom? To ostaje nepoznato. Plehanov se sada slaže s bolševicima u tome da revolucionarna samouprava mnoge zbunjuje. Dnevnik, broj 5. Ali se po svemu vidi da Plehanovu takva parola čini suviše velikom, a bolševicima suviše malom. Plehanovu se čini da ta parola ide i suviše daleko, a nama se čini da ona ide nedovoljno daleko. Plehanov naginje tome da pozove menševike nazad od revolucionarne samouprave ka trezvenom i praktičnom radu u Dumi. Mi naginjemo tome i ne samo naginjemo, nego svjesno i jasno zovemo k tome da se od revolucionarne samouprave učini korak naprijed ka priznanju nužnosti jedinstvenih, planskih, ofanzivnih organa ustanka, organa revolucionarne vlasti. Plehanov praktično skida s dnevnog reda parolu ustanka, iako se ne usuđuje da to kaže direktno i određeno. Potpuno je prirodno da on odbacuje i parolu revolucionarne samouprave, koja bi bez ustanka i izvan situacije ustanka bila smešna i štetna igra. Plehanov je malčice dosljedniji od svojih istomišljenika, menševika. Dakle, radi čega učestvovati u izborima i kako učestvovati u izborima, druže Plehanove? Ne radi revolucionarne samouprave koja samo zbunjuje, znači radi učešća u Dumi, a tu Plehanovac popade naročita bojažljivost. On hoće da odgovara, a kako N+1 drugova iz Rusije koji žele ne samo da pomalo čitaju dnevnike pisca koji pomalo piše, nego i da nekako određeno deluju među radničkom masom, kako ovih N+1 nametljivih dopisnika zahtevaju od njega tačan odgovor. Plehanov počinje da se ljuti. Teško je zamisliti nešto bespomoćnije i kuroznije od njegove ljutite izjave da bi bilo pedantstvo, schematizam i tako dalje. Zahtevati od onih koji biraju da znaju kuda i zašto biraju. Smilosrdite se, druže Plehanove, pa vas će jednostavno ismejati i vaši prijatelji kadeti i naši radnici ako budete ozbiljno pred masom branili taj veliko lepni program. Učestvujte u izborima, birajte, ali ne pitajte kuda birate, zašto birate. Birajte na osnovu zakona o izborima u Dumi, ali ne osuđujte se misliti, to bi bilo pedantstvo i schematizam, da birate u Dumi. Zašto se tako očigledno zapetljao drug Plehanov, koji je nekad umeo da piše jasno i dalje tačne odgovore? Zato je što je, netačno ocenivši decembarski ustanak, stvorio sebi iz osnova pogrešnu predstavu o sadašnjoj političkoj situaciji. On je dospio u takav položaj koji ga goni na to da se boji do kraja misliti svoje misli, da se boji pogledati pravo u lice stvarnosti. Sad se neulepšana stvarnost dumske kampanje već ocrtala sasvim jasno. Sad su već činjenice odgovorile na pitanje kako je objektivno značenje imaju izbori i učešće u njima, nezavisno od volje, svesti, govora i obećanja samih učesnika. Najodlučniji među menševicima, drug Plehanov, zato se i boji da se otvoreno izjasni za učešće u Dumi, što je to učešće već pokazalo svoj karakter. Učestvovati u izborima znači li podržavati kadete i upustiti se u
pogađanje s njima ili se igrati izbora. Istinitost ove teze dokazuje je sada sam život. Plehanov je bio prinuđen da u broju 5 dnevnika prizna pravilnost druge polovine ovog rasuđivanja, da prizna besmislenost parole revolucionarna samouprava. U broju 6 dnevnika Plehanov će biti prinuđen, ako ne izbjegne da analizira stvar do temelja, da prizna i prvu polovinu. Politička stvarnost definitivno je srušila taktiku menševika, taktiku koju su branili u svojoj platformi. Hektografisani letak koji pominje imena Martova i Dana, izdan u Petrogradu na kraju 1905. ili početku 1906. i u svojim štampanim izjavama letak Ujedinjenog CK za izlaganje obeju taktika dana u članak u poznatoj brošuri. To je bila taktika učešća u izborima ne radi izbora u Dumi. U učešću u Dumi, ponavljamo, nijedan menševik od onih iole istaknutih nije se usudio da zucne u štampi. I tu čistu menševičku taktiku život je srušio definitivno. O učešću u izborima radi revolucionarne samouprave, radi napuštanja gubernijskih izbornih skupština i tako dalje. Teško da se sada može i govoriti ozbiljno. Događaji su najočiglednije pokazali da socijaldemokratija ne može da se igra izbora, da se igra parlamentarizma, jer joj to ne može doneti ništa osim bruke i skandala. Ako su joj potrebne neke potvrde za ono što je rečeno, onda jednu od najsjajnijih dao Moskovski okružni komitet naše partije. To je spojena organizacija koja je ujedinila frakcije većine i manjine. Bila je usvojena i spojena taktika, to jeste bar upola menševička. Učestvovati u izborima opunomoćenika da bi se učvrstio utjecaj socijaldemokrata u radničkoj kuriji, a zatim osujetiti izbore odrekavši se od izbora izbornika, to je bio pokušaj ponavljanja taktika koja je bila prihvaćena u pogledu komisije Šidlovskoga. To je bio prvi korak baš u duhu mera koje preporučuje drug Plehanov. Mi ćemo učestvovati, a onda ćemo, kad dođe vreme, podrobnije ispitati. Menševičko-plehanovska taktika Moskovskog okružnog komiteta propala je, kao što je trebalo i očekivati. Skandalozno. Opunomoćnici su bili izabrani, prošli su socijaldemokrati i jednim dijelom čak članovi organizacije. Došao je zakon protiv bojkota. Opunomoćnici su se našli u škripcu ili poći u zatvor zbog agitacije u korist bojkota ili izabrati izbornike. Agitacija okružnog komiteta, ilegalna kao i agitacija svih organizacija naše partije, pokazala se nemoćnom da izađe na kraj sa snagama koje je pokrenulo. Opunomoćenici su prekršili dato obećanje, pocepali svoje imperativne mandate i izabrali izbornike. Među izbornicima su također bili jednim dijelom socijaldemokrati i čak članovi organizacije. Pisac ovih redova prisustvuje veoma mučnom prizoru na sjednici Moskovskog okružnog komiteta, kad je rukovodeća socijaldemokratska organizacija pretresla pitanje šta da se radi i šta sada sa tom propalom Plehanovljevom taktikom. Fijasko taktike bilo je toliko očigledan da se među menševičkim članovima komiteta nije našao ni jedan koji bi se izjasnio za učešće izbornika u gubernijskoj izbornoj skupštini ili sa revolucionarnom samoupravu ili za nešto slično. S druge strane, bilo je teško odlučiti se i za kaznene mere protiv opunomoćenika radnika koji su prekršili svoje imperativne mandate. Komitet je morao da pere ruke, da ćutke i prizna svoju pogrešku. Takav je bio rezultat Plehanovljeve taktike. Birati, ne razmislivši dobro, čak ne želeći razmisliti dobro, ne želeći uopšte razmišljati. Vidi broj 5 dnevnika. Čemu i zašto birati? Pri prvom dodiru se stvarnoću menševička taktika se razletela kao pleva na vatru. I to nije čudo, jer se ta taktika učešća u izborima ne radi izbora.
sastojala samo od lijepih riječi i dobrih namjera. Namjere su ostale namjere, riječi su ostale riječi, a na delu je ispalo ono što je neumoljivom logikom diktirala objektivna politička situacija, ili birati radi podrške kadeta ili se igrati izbora. Događaji su dakle bukvalno potvrdili ono što sam pisao u svom članku Državna duma, socijaldemokratska taktika. Mi možemo dati izjavu o potpuno i najpotpunijoj samostalnosti naših socijaldemokratskih kandidatura, o čistoj i najčistijoj partijajnosti našeg učešća, ali politička situacija je jača od svih izjava. Na delu neće biti onako kako bi odgovaralo izjavama. Na delu će se neizbježno dobiti pri sadašnjem učešću u sadašnjoj dumi, htjeli mi to ili ne htjeli. Ne socijaldemokratska i ne partijska radnička politika. Strana STR 5. Neka menševici ili plehanovci pokušaju da opovrgnu taj zaključak, samo ne rečima nego djelima, činjenicama. Kod nas je sad u partiji svaka mjesna organizacija autonomna u svojoj taktici. Zašto nigdje u Rusiji nije bilo pametnije i razborite menševičke taktike? Zašto moskovska grupa SDR, PR, menševička i nespojena s boševičkim komitetom nije pripremila plehanovsku ili svoju vlastitu izbornu kampanju za izbore koji će se vršiti u Moskvi prekosutra, u nedjelju 26. marta. Naravno, ne zašto ne bi željela, uvjeren sam da i ne zato što ne bi umjela, zato što je objektivna politička situacija diktirala ili bojkot ili podršku kadeta. Sada među izbornicima Moskovske gubernije ima socijaldemokrata. Izbori su se potpuno jasno ocrtali. Gubernijska izborna skupština neće biti skoro, još ima vremena, druže Plehanove. Još ima vremena, drugovi moljševici. Posavjetujte tim izbornicima šta da rade. Pokažite im bar jedanput na vrijeme da imate taktiku. Moraju li ti izbornici prosto napustiti gubernirsku izbornu skupštinu, ili napustiti i obrazovati revolucionarnu samoupravu, ili predati prazne listiće, ili najzad birati u Dumi, i ako je tako, koga svoga socijaldemokrata radi prazne i beznadežne zakulisane demonstracije, najzad glavno pitanje na koje morate odgovoriti vi drugovi menševici i drug Plehanov, što treba da rade izbornici ako od njihovih glasova bude zavisio izbor kadeta ili oktobrista. Ako, na primjer, kadete bude A-1, oktobrista a izbornik crtica, socijaldemokratska dvojica. Uzdržati se značilo bi pomoći oktobristima da potuku kadete. Ostaje, dakle, da se glasovi dadu za kadete i da se za ovu uslugu zamoli od njih mjesto u Dumi. Ovi redovi su već bili napisani kad sam pročitao broj 33 od 24. marta, gdje su u jednom dopisu iz Moskve kaže: ukoliko se sad može utvrditi šanse u predstojećoj borbi na gubernirskim izborima među kadetima i desnim partijama otprilike su jednake, kao što se kod oktobrista 11 s trgovcima, industrijalcima 26, predstavnicima krajnjih desnih partija 13 dobija ukupno 50 prilično opredeljenih glasova. Isto će tako i kod kadeta 22, ako im se pribroje vanpartijski progresisti 11 i radnici 17 i biti 50 glasova. Na taj način uspjeh će zavisiti od toga kojoj će se partiji priključiti 9 izbornika, čiji je pravac za sada neizvjestan. Uzmimo da su tih 9 liberali i 17 radnika da su u punomoćnici socijaldemokratske partije kako su htjeli da imaju Plehanovu i Moljševici. Tada je rezultat kadeti 42, desni 50, socijaldemokrati 17, što ostaje socijaldemokratima osim izbornog sporazuma s kadetima o podjeli mjesta u Dumi. Jedva da je potrebno dodati da bi, birajući svog socijaldemokrata, ova dvojica faktički pomogla crnostotinašima. Biranje socijaldemokrata bilo isto što i uzdržavanje, to jeste bilo bi isto što i pasivno ostajanje van bitke u kojoj crnostotinaši tuku kadete. Ovo nipošto nije zaključak koji bismo mi izmislili. Ovo nipošto nije polemički ispad protiv menševika. Taj zaključak je samo stvarnost. Učešće radnika u izborima, učešće socijaldemokratije u izborima faktički dovodi do toga i samo do toga. Kadeti su pravilno uzeli u izbor
petogradsko iskustvo kad su napartijski radnici zakupci stana glasali za njih da ne dopuste pobjedu oktobrista. Uzevši u obzir to iskustvo, kadeti su istupili s direktnim predlogom moskovskim radnicima. Podržite nas i mi ćemo progurati jedno Kadeti su pravilno uzeli u obzir petogradsko iskustvo kad su nepartijski radnici i zakupci stana glasali za njih da se ne dopusti pobjedu oktobrista. Uzevši u obzir to iskustvo, kadeti su istupili s direktnim prijedlogom moskovskim radnicima. Podržite nas i mi ćemo progurati jednog od vaših izbornika u Dumi. Kadeti su pravilnije shvatili stvarni značaj Plehanovljeve taktike od samog Plehanova. Svojim prijedlogom oni su anticipirali neminovan politički rezultat izbora, da su umjesto nepartijskih radnika izbornika, partijski radnici socijaldemokrati, oni bi stajali pred istom dilemom ili se povući, pomogavši time crnostotinašima ili stupiti u direktnu ili indirektnu, prečetnu ili ugovornu oformljenu pogodbu sa kadetima. Da, ne ljube sad zabadava, nikako ne ljube zabadava kadeti Plehanova. Cena tih poljubaca je očigledna. Do u des, kako kaže latinska poslovica, ja dajem tebi da ti daš meni. Ja dajem tebi poljubac da ti svojim savjetima dadeš meni glasove. Doduše, ti možda to nikako nisi htio, ti se čak stideo javno priznati da dobijaš naše poljubce, ti se izvlačio svim istinama i neistinama, naročito neistinama. Odgovora na pitanja koja su suviše bezobzirno, suviše blisko prilazila samoj suštini naše ljubavne pogodbe, ali stvar uopšte nije u tvojim željama, nije u tvojim namerama, nije u tvojim dobrim, sa socijaldemokratskog gledišta dobrim namerama. Stvar je u rezultatima, a ti rezultati su nam korisni. Kadetsko shvatanje Plehanovljeve taktike odgovara stvarnosti, stoga oni postižu i rezultat koji žele, dobijanje. PS. U tekstu je bilo pogrešno rečeno da gubernatorska izborna skupština neće biti skoro. Ona je sad već održana, pobedili su crnostotinaši jer se seljaci nisu mogli sporazumjeti s kadetima. Uzgred rečeno, u istom broju lista naš Žiznj, odakle tu vijest uzimamo, broj 405 od 28. marta, javlja se list Put, saopštava iz vjerodostojnog izvora da su mnogi socijaldemokrati menševici juče u Moskvi uzeli aktivnog učešća na izborima, dajući svoje glasove za list Narodne slobode. Je li to istina? Radnički glasova, sklapanje pogodbe s radnicima, uvlačenje radnika u solidarno, zajedno s kadetima, odgovornost za kadetsku dumu, za kadetsku politiku, Plehanovljevo shvatanje taktika koju on sam predlaže, ne odgovara stvarnosti, zato dobre namjere Plehanovljeve služe samo za poplaćavanje pakla, socijaldemokratska agitacija u masama povodom izbora, organizacije masa, mobilizacija masa oko socijaldemokratije itd. Vidi deklamaciju Plehanovljevog istomišljenika dana u njegovoj brošuri. Sve to ostaje na papiru, ma koliko to neko od nas žele, objektivni uslovi sprečavaju ostvarenje želja. Razviti pred masom socijaldemokratsku zastavu ne polazi za rukom. Sjetite se primjera Moskovskog okružnog komiteta. Ilegalna organizacija nema mogućnosti da se pretvori u legalnu. Jedro se otima nemoćnom kormilaru koji se bacio u kvazi parlamentarnu struju bez ikakve ozbiljne opreme. Faktički se ne dobija socijaldemokratska ni partijska radnička politika, već se dobija kadetska radnička politika. Ali vaš bojkot se pokazao sasvim nekorisnom i nemoćnom stvari. Dovikuju nam sa svih strana kadeti, radnici koji su htjeli da posrame Dumu i nas kadete svojim primjerom bojkota. Radnici koji su izabrali u Dumu slamnatog manekena. Očigledno su pogrešili. Duma neće biti manekenska, nego kadetska. Dosta, gospodo, vi ste naivni ili se pravite naivni. Ako Duma bude kadetska, situacija će biti drukčija, ali ipak će Duma biti manekenska.
radnike je rukovodio izvanredno fin klasni instinkt kada su svojom besprimjernom demonstracijom sa izborom slamnatog manekena simbolisali buduću dumu, opominjali narod pun povjerenja, skidali sa sebe odgovornost za igranje manekena. Vi to ne razumete, dopustite, mi ćemo vam objasniti. Socijalno-politički značaj prvih izbora. Prvi politički izbori u Rusiji imaju veoma krupan politički i socijalni značaj, ali kadeti ushićeni svojom pobjedom i potpuno utonuli u ustavnim iluzijama. Apsolutno ne mogu da shvate stvarni značaj tih izbora. Da pogledamo, pre svega koji su klasni elementi grupišu oko kadeta. U tom pitanju izbori daju izvanredno poučan i vredan materijal koji još ni blizu nije potpun, ali što se već ocrtava i zaslužuje naročitu pažnju. Evo sabranih podataka o izbornicima do 18. marta, to jeste do petogradskih izbora, koji uzimamo iz lista ruske vrijednosti. Broj izabranih na skupštinama, politički pravci levi, desni, besprijatni gradski birači, levi 268, desni 118, bespartijni 101, ukupno 487. Zemljoposjednici, levi 128, desni 172, bespartijni 178, ukupno 478. Ukupno levi 396, desni 290, bespartijni 279, ukupno 965. Politički pravci. Koliko da su ovi podaci za sad oskudni, iz njih se ipak vidi i petrogradski izbori samo potkrepljuju taj zaključak da ruski oslobodilački pokret uopšte, a kadetska partija posebno, preživljuje izvjesno socijalno pomeranje. Težište tog pokreta se premješta ka gradovima, pokret se demokratizuje, na poprištu stupaju sitni ljudi iz redova gradskog stanovništva. Među zemljoposjednicima preovlađuju desni, ako se uzme da se bespartijni dele ravnomjerno na leve i desne, pretpostavka koja pre pati od suvišnog pesimizma nego do optimizma. Među gradskim biračima neuporedivo jače prevlađuju levi. Među leve smo ubrojili socijaldemokrate 2, kadete 304, partiju demokratskih reformi 4, progresivni pravac 59, umerene liberale 17, Savez ravnopravnosti Jevreja 3 i Poljake nacionaliste 7. Među desne oktobriste 124, trgovačko-industrijsku partiju 51, ustavne monarhiste 7, partiju pravnog pokreta 5, desne 49, monarhiste 54.